Biyakigima omwanchi omuliya wegetaseni kia Ndizi TV etariki neyemo omutinyu 10 mwaka bw'ekiri bubere emerongo ebere nebere none yaliganiri gokoretera amangana maya kurasi getaseni kia Ndizi TV huna abereka gokorekana kurwa chingongo chonsi inye chense ereterene Fridah Kerubo na Chinsa mochi byerokerelyo niko tokubwatanere Joshua Auta inyora as Chinsa mochi mitandao na bagotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube na watonya gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na watonya gwetera www.ndizitv.or.ke chinga kitoro che serikali ya county ya Homa Bay egendete ko yarigania na boigo kweneki ngokine bale ebirengo byobochenu ase chichiro na boigo aboncherera korwa asensemo ya daraja moja niko bagendete kwemurunganiria ase ebirengo byobochenu byenyere kwa bikwira nanse ase bagokorera emirimo yabo humwancho muligereria ikaransa oike chingakine yaliganiri bene ko kwaliganiria gose kokoretera amangana mayayo ase enchera yobwenye nkwera nanda segekegeke ngomanyi amangi Biyakegima omwanchi omuliye gingo chaka kegima ni gongo chakera county ya Kisii asengo komanyibuna aboncherera korwa asensemo ya daraja moja hanene mono bali bagokora oboncherera bwa boda na bigokorosia chigali bono nigo be murunganiri kubwatekana nebirengo byobochenu ase bagokorera emirimo koirana inse nigo baerera ase bakwanira egetaseni kia Ndizi TV buna nigo esiweji ekoirwa gochia ase oroche abo ase bagokorera emirimo eyabeire obokongu ase baoboire nganonya nobochenu bwabo nigo barachikonyora amaroire amange orobotiro asenchera yobwenye wetinere blogati daraja moja kuya manje loje ya letire shida nere muno abantu baito tokora seritigari tokora sikas tokora seritigari banyore shida nene Ono yonasa mundo ikaransa yabere shida mbayo nyara bali konyara ikaransa gele balo seritigari bali gofiri yani comfortable servitigari ya ganile tuweka niramu tuna tuwakali mekani kijata daraja moja pamoja na aba servitigari kawash boys kia retera yabona tikasa mchezo chabele chiko chandika wiki yengi mato wabere tokonyora bakomusana esigo chiga abono baigorere tokoja ugo chaga stole nonya togotena ne ritona togotena no bono tokonyara kogo na begali uki customer buya ko gwata ke customer to gwato monuga yabanyandika yatamoji mate bonera nayo mayola indibona nje gali gotena customer ukageye igwa ruvu ya ende biru bono wiki yengi mandora para gas pero dora korere boken esigo chi atatio kere gobesana none customer chigo chata manjiri gotena chiri na pigetu gotigana na yomwanchi omuliye na gosika motu ase orobotironde ni gongo komanyibuna omo director w'ekyombegia Young Women Democrats Esnas Nyaramba bono nigo asemirie abasubati bali basokire gosika abantu bali bakonyorororo anene mono abagotu aya nigo ayakwanete litukoligoro chinga kichogo chengera abagotu ase ensemeli ya marani abasubati bali tokwenda chinka chiabande kwa nyumu kwa bamukamumura naye kwa part and parcel of that family kwa manyakanyara ngumunginuri igale miaka 106 miaka 100 ayebona alikuwa nyuamiro rumusubati yagasorote nga naye bieka kwasora sumuchoyoga munginuri uko tukuno mwana wata munginuri yokuniro mwana ni bibiriya okoboko okukwaye kongo okoboko kuragereirie okoboko okukwaye kongo munginuri gango morojo kwata yabana ngo babu minugaro morojo umungino nabarengo mwana super nginore super lero lakini yoba gotubwa mwikiri asebwa mwikiri yagerire kwa mororire nine engoge ye nere ko byalreto musacha so otracha ka gospoili abana kubeka abane bintu mutunga nga babo mino no moroge usakangina kalina kargo kare boli nga mambi ende ko weka miaka 70 nga kiyo chakoba ngo chokubeka no rumungi noyo gosayo go chakonyara nga gwachire gutimuka
Chinga kiechio boigo Helen Griama kurwa ase ekyombegia tabaka uongozi wa utu nigo abaganirie abantu gosika abagotu anene mono ekiagera nigo bakoru obosemia gochiase ekegorie kegeke anene mono ase amanganali yegekoro bono nigo abaganirie abasae kwene kibunangole ndabale abagotu ekiagera nabangencho ase amatuka yaiga arero Nganta getego tebanga Gusii na momanyete tubwatie getabu yo ku dictionary yaito n'abantu baita abagotu bagototeria amangana yegekoro n'abantu baita abagotu bagototeria ngona banari uchikotebanga abagotu n'abantu bengenje sana asikenyoro abana baito abasae abamura anene na ubagokora ebintu biga byukoita abangi n'abagotu n'abarogi nabonari uchikotebanga mwirorere morore nganga imwabwere Rinde limwira nasinjira ya burunge torora abantu abagotu n'abantu baitu tubalere buya tubakonye karabaganetyo gokonyo abakegerwa babayibi kurwa ase Chinsa mochirikia Homa Bay na boigo Kisumu ababere bagochanda abantu asisemecho asigikagetambe bona nigo emambi ya lero banaliwa ase abanyanyimbo baikirana ase bakomboete enyomba eyamo eyeirira kubarasa abanyanyimbo babere au baminyokirwa gochia ase enyagitari ya Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital elinde ko enyorera obogwenia. But it's very unfortunate because members or tenants of this residential residence have been submitted to a lot of psychological torture. There are a lot of children crying, some were wailing, and we didn't know what was happening. Our security forces acted on time and they managed to salvage the situation. Shootout ensued. There was serious shootout between the robber and the officers. Then upon the shootout, the robber managed to escape. We are on hot pursuit. We will catch up with him. Hatukumvamia vizuri. Sasa alikutana na mtu wa bodaboda akibeba watoto wawili wa shule akasimamisha huyu mtu wa bodaboda akamwambia hii ni askari. Sasa venye alitoa bunduki kwa jacket, huyu mtu wa bodaboda aliruka akamwachia pikipiki na watoto wa shule. Hao watoto wa shule waliumia wakapelekwa hapa Nyakach County Hospital for first aid na huyo mtu wa bodaboda pia. Sasa huyu jamaa alitoroka na pikipiki. Serikali ya kaunti ya Homa Bay bonanigo yimukiri egetambukero asoko ene kibuna ngokinya bale ebirengo byo bochenu ase Chinsemecho chinga kyecho boigo nigo baganiria abamenyi bensemeyo kwa ene kibuna ngolenda bale biribitu etanaine na boigo anene mono kwa ene ki obochenu chinga kichonsi nigo balire eirago chikwaga cha chinyomba cha kebara ase chichiro na boigo ko ene ki amache ngotokale ase Chinsemecho chinga kichonsi nabo igogotanga obochafu goswagochia ase chindoche Imeye County eyo. We are here to oversee the hygiene operations at the pyre. And what we've done so far is to assemble temporarily a workforce of about 12 ladies and young men who we have broken into shifts to be doing morning cleanliness, and the second lot does the evening cleanliness to prepare the pyre market for business the following day. Earlier there was quite a lot of litter and unnecessary dumping of litter anyhow and into the lake as well. We have actually been using the lake as the dumping site, which is very, very unhealthy both for the animals in the lake and for the human use, because our people still are largely using the lake water for domestic purposes. We have managed in collaboration with the Department of Environment and Water to provide skips which our people are now using to dump the litter, and our cleaners as well are using to deposit the waste materials they collect from the market.
Ababisa bobo chenu kurwase kaunti ya Mombasa bono nigo baimukiri egetambukiro nabo igokoene kingo tangabale oburoire bwebora gosoa ase enseicho ya Kenya nigo bono babekire emerobeli bene ase babwatiranire nebyombe hanene mono ekyombe gya Red Cross nabo igokoene kibuna mbachikolengia abantu asinse mecho hanene mono asegeti gya Moi International Airport hanigo agocha magega ye kaunti ya Mombasa koene wa ase county emerongevere unane chikwambukirirwa obureire bwa Ebola ase ekerengo keigoro mono county ya Mombasa. That's why waleka Mombasa manake kuna trucks ukiangalia hapa ndio unaona trucks zinapita nyingi. So there's a lot of screening going on na kama kuna any suspected case along the border wana develop a list of contacts, they communicate to us just like we did COVID. We want to make sure that we don't leave any stone unturned. Sisi ndio tunafanya kama county government of Mombasa. Na just like I told you, this is team A and then kisha tutafanya team B, team C. Tuko na teams ambazo walikuwa na respond kwa COVID. So most of the thing ambazo tulikuwa tunafanya kwa COVID ndio tunafanya sasa in response ya Ebola. Tofauti ni kuwa tunasisitiza tu ile donning, doffing, disinfection kwa sababu wakati usipofanya hii na umakini unaweza pata chanzo kubwa sana ya kupata Ebola kama mtu akupositive. So it is something that we've been doing before. We are just strengthening. So what we are just building up on whatever they were doing before. Zile teams ambazo tulikuwa. So but we just formed team A waanze. The next week Monday tunafanya team B such that kama kuna any suspected case between today and Monday is already a team that can respond. Agotigana nayo mwanchumulie na gosikamotu ase ensemo ye chigosoli nigongo kumanyibuna ababwatani korwa ase chigosoli libona nigo baganirie eserikali koligereria chinchera chinya chugokinia esekteyo anene mono gosila chitalanta imenseito ya Kenya kulende nigo baganirie abagosoli kuyaligane bene anene mono ase amaminyoko alebosio na nachukua nafasi kwa niaba ya wanariadha wote na wanamchezo katika jimbo hili kupongeza kuchaguliwa kwa rais wa 5 wa taifa letu la Kenya William Samoei Ruto ambao tulikuwa tunajua hapo awali yeye alikuwa mchezaji bora kabisa. Kwanza alikuwa akicheza mchezo wa volleyball akiwa booster na tunapongeza yeye kabisa kwa sababu yeye ndio anafahamu mambo ya michezo. Tunatarajia kwamba kutakuwa na maendeleo mahususi kabisa katika taifa letu la Kenya. Sisi tunampongeza kabisa kwa kuchaguliwa kwake na nataka tuniombe wanariadha wote kwa sababu tumekuwa na changamoto mingi wakati ambapo tumekuwa na huu ugonjwa wa corona ambayo ilisumbua watu wote ulimwenguni hasa Kenya zaidi. Mambo ya mchezo pia iliathirika, lakini mpaka wakati huu nataka niombe wana mchezo wetu wote hasa wanariadha na wale wa masters kwamba sasa waanze sasa kupasa misuli sawa moto kwa sababu mwaka ujao mwezi wa 3 tarehe 25 hadi 31 mwezi wa 3 2023 mbio za World Indoor Games za Masters taendelea katika mji wa nje ya Poland katika mji wa Turin. Korwa soro batero mwancho muligerera nigo na ikire omwelyo bwa mangana Amayia ase Ibere biga kulende ngo gosaba to basa gosika to basa konyegera ayona mange chikoraga Chinsa 10 no yanyore ase enchira yobwenye inyora asinse machiriche mitandao asense ya Facebook na bagatonya gwitra Ndizi TV News Digital na wiga sense media YouTube na bagatonya gwitra Ndizi TV News asense ya website na bagatonya gwitra www.ndizitv.or.ke magachi kamera soka nekibuna ebicha na boyugeli ogire gukira sole asenchira ya bene nere Abigail Nyanchama tonya kwa tukubwatanere Joshua Auta asinse mochibiero kererio na nche Eliane Fridah Kerubo intubuna egetaseni kia Ndizi TV tokoteba happy new month.